NIBS Technical College githomo noyo investment area mutakagayana na mundu ona kana mundu agutunye. NIBS Technical College nitwitikitie ati githomo kiri bata tondu nigitumaga mundu agie na wandanduku wa ugi na ugi ucio ugatuma one maundu na njira itiganite. Ruha miaka 20 NIBS Technical College nitu investite facilities ine muno iria itumite aruto itumagie na skills iria itumaga andikani magie na confidence inene muno nao mirutire-ine yao ya mawira. Guku NIBS Technical College tuikaine guthomithia githomo kigaciru ona kugacirithia mitugo iria yagiriire. Kuri njamba njithi urutagwo mwiruti nikio ithwe NIBS Technical College niturakuhe kamweke ga guthoma kothi cia moko nigetha uhote kwirugamirira muturire-ini. Niwiriragiria kana kunyotera thenema mwaki Kimemshika tumaitoka hivi na leo mtoto wangu juu. Mazoto fasta basi kuweza kuchukua hapa. Riu Kameme TV muthegi wa ruriri nirakurehera